لسال 2012 بری بنیاتی به درستکردن جاده چندین گوندên devera berêgarê li Sunûrê Nahya Sersinkê bi kujmê pitir ji 8 milyar û 500 milyon dînar hatiye danan. Piştî dest bi projeyê hatiye kirin, tinê rêk hata vekirin bêk û bê teqîrkirin û rastiya ye. Di niha da pitirî salekê bi sermayeyê projeyê veçûya sal bû sal ewa hatiye çêkirin jî ku axe ji ber kartêkirinên siruştî ji kar ketiye. Lewma jî bûye cihê gileya hewlatiyên wan gunda. اوا 5 سال ام راجعت دکین کو مشارع بینن آخر اوا بری 2 سال سیا پیچه که چکر جاره کو دی هلو فاسون و گنده بلیته گنده که اوادانا ملکیت کن و افشارع بیتا چکرن 12 گنده بر وقتی دیگه که شورای مواد با چکر با چه بیتم از خود مال خوی ماویرا تو خونی که وقت مو دای ماویرا و سر 20 سال هم تی نویرا پیو کپرکووا پیو کوخکووا یک شورای ما درس با و یلا پریکی و اشتو چورا سر نکریا و هم بیفید اوریجی مدیر نحیه و قومی کوما چورا سر کن شورای ما شارعاج نبو گندگی دیویا اول بول گرگوی حدش لسیارو تو بترجع حد مال مصالحات حکومت دایا یا اینا یا هلا ریفا ام داخازم رجاء داخازم یا خلک بلیت اوا وی شارعی بو ما بگهینا دماهی که Rêveberê ragihandina giştiya Rêkopera li Duhokê jî dibêjî tinê 35 ji sedê ji vê cadê hatiye dirustkirin û qeyrana aborî bi ser girt û her dema ev barûdûxe hate guhorîn û qeyran nema dê ew projeyê berdewam bît. پروژه اوی ریکاتو بحث کی تقریبا 35 ساده هات انجام دان و اف قیران دارایی دست بکرن دفمه طبعا کمپانی جی نشه شرکت چی که پاره حاصل نینه ام همی تراستین ان شاء الله حتی افتشته همی 400 بن و ان شاء الله ده پروژه همی هنا 400 کنن. Ev cade bi dirêjehiya 14 kilometreye û cadeka serekî ew çendîn gundên devera berêgareyê digehîn tevfêk. Ji wan jî gundên Gerego û Gareya û Zêwê û Belîtê. Hewlatiyên wan gundan jî dibêjin ji ber xirabiya rêkê êdî gundnişîn jî neşên hin hatin û çûnê li wan gundan bikin. û dixwazin ew cade bi zîtirîn dembê te temamkirin da ku ewa dirust jî ji kar nekevît. Nihat Weramarî NRT devera berêgareyê Sinûrê Nahya Sersinkê.